Poštovani gledaoci, pratite emisiju Grad radio televizije Mostar. U toku je festival Sjena, Karađoz i Hadživat, kulturni događaj koji se već drugu godinu zaredom održava u Mostaru. Tim povodom sa nama su večeras Yunus Dilber, direktor Turskog kulturnog centra Mostar, a sa nama i sekretar Turskog kulturnog centra Izide Sakić, koja je večeras u svojstvu prevoditeljice. Evo, prije svega, dobro večer, dobrodošli u emisiju Grad. Size hoş geldiniz diyorlar. Hoş bulduk. Mostar TV'ye festivalimize ilgi gösterdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Mi se zahvaljujemo vama, bolje vas našli i hvala vam što ste pokazali interes za naš drugi po redu festival Teatr Sjena. Evo, gospodine Dilber, za sve naše gledalce koji možda još nisu upoznati, recite nam šta je to festival Sjena. U Turskoj je jako popularan. Biz ilk festivalimizi geçen sene 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda Zenica'da yaptık. Prošle godine smo prvi put odlučili napraviti ovakav festival i on je održan u okviru naše proslave Dana djeteta 23. aprila. 6000 çocuğa 1 metrelik Karagöz figürleriyle oyun gösterimi yaptık. I u Zenici smo imali tu glavnu svečanost. Za oko 6000 učenika smo odigrali predstavu iz serije Teatra Sjena, Karađoz i Hadživat. Daha sonra Nisan ayında Mostar'da 5 tane oyun, Konjić'te ve Jablanica'da oyunlar gösterdik. A onda, poslije tog zeničkog prikazivanja predstave, održali smo još 7 predstava na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, od čega u Mostaru 5 za učenike osnovnih i srednjih škola i za generalnu publiku. Zatim u Konjicu, Jablanici, Stocu i drugim hercegovačkim gradovima. Mostar'da yaklaşık 1000 kişi bu oyunları izledi ve yoğun ilgi oldu. Vladalo je zaista veliko interesovanje za ovaj naš prošlogodišnji festival i predstavu je vidjelo na području Mostara i Hercegovine otprilike 1000 ljudi. Daha sonra araştırmalarımız neticesinde bu Karagöz Hacivat'ın burada ilgi göreceğini tespit ettik. Burada televizyonlarda yayınlandığını, Karagöz Hacivat ustaları olduğunu öğrendik. I malo smo istraživali nakon tog našeg prvog festivala i spoznali da zaista vlada veliki interes da nastavimo, dakle da to postane nekakva naša tradicija i tako smo odlučili da ove godine ponovo organiziramo u malo proširenijem programu istoimeni festival. Mesela Hasip Ramić, Reyhan Demircić bu ustalardan bazıları. Na primjer, u Mostaru je, publici možda i nije toliko poznato, nekad postojao Karađoz Teatr Sjena. Posljedna predstava održana je 1921. godine i jedan od majstora je bio gospodin Ramić, a poslije i glumac Reyhan Demircić koji je nekako utjelovio u jednoj seriji koja se prikazivala, pa današnje generacije možda nisu imale priliku da je vide, tako da je nekad ova tradicija u našem gradu postojala. Kojim se sadržajima ovaj festival predstavlja u Mostaru? Şimdi faaliyetler olarak ne olacak bu festivalin kapsamında? Festivalimiz kapsamında geçen hafta Konjić, Stolac, Jablanica Prozor'da çocuklara atölye çalışması yaptık ve bir oyun gösterimi yaptık. U okviru ovog, proširenog festivala u Konjicu smo prošle sedmice održali i umjetničke radionice, također znači na istu temu Teatr Sjena, Karađoz i Hadživat, i prikazali smo u Konjicu predstavu za publiku, a na radionicama se zapravo omladina i djeca i odrasli podučavaju kako se izrađuju lutke za Teatr Sjena, Karađoz i Hadživat. Bu hafta pazartesi günü saat 11'de Karagöz Hacivat'ın tarihiyle alakalı bir konferansımız gerçekleşti. Juče, znači preključe zapravo u ponedjeljak, 22. februara, otvorili smo ovaj festival u Mostaru konferencijom. Dakle, konferencijom za novinare i konferencijom za građanstvo, gdje smo detaljnije pričali o ovoj temi, o historijatu Teatra Sjena, Karađoz i Hadživat i gdje smo upoznali posjetioce sa programom ovogodišnjeg dijela festivala koji se održava u Mostaru. Saat akşam 7'de de sergi açılışımızı gerçekleştirdik. Istog dana, dakle 22. februara u 7 sati navečer u Centru za kulturu otvorili smo izložbu. Bu hafta Mostar'daki yaklaşık 350 öğrenciyle atölye çalışmalarına devam edeceğiz. I nastavljamo naravno već počevši od jučerašnje radionice koja je održana također u Centru za kulturu od 5 do 7:30 za odrasle.
Nastavljamo sa radionicama u popodnevnim satima za odrasle. Radionice su besplatne. Evo koristimo priliku da pozovemo građanstvo. Ako žele, još uvijek mogu da se prijave na današnju radionicu koja će se održati također od 17 do 19:30 i na subotnju od 14 do 16:30. S tim što u jutarnjim satima u obrazovnim institucijama u kojima se turski jezik uči kao drugi izborni strani jezik održavamo radionice za učenike tih škola. Evo kako su Mostarci prihvatili ovaj događaj, znamo da je ovo već druga godina zaredom, kako imaju priliku gledati ovaj festival? Festivalimizde sağ olsun gazeteci arkadaşlar çok yoğun ilgi gösterdiler ve okullar çok talepte bulunuyorlar. Prije svega zadovoljni smo veoma na kako je dobar prijem ovaj naš ovogodišnji festival naišao kod medija. Dakle, predstavnici medija su jučer pojavili na našoj konferenciji, u velikom broju pojavili se ponovo i na otvorenju izložbe i zaista na jedan nevjerovatno dobar način prate ovo što radimo kroz cijelu ovu sedmicu. Time smo vrlo zadovoljni. Što se tiče odziva u školama, mi smo imali u principu namjeru da na tim svim radionicama, na svakoj pojedinačnoj, bude maksimalno 20 učenika, gdje se nama pojavljuje po 30, po 40, dakle ne planiran broj duplo onoga što je nekako bio nekakav optimum. Dakle, to samo po sebi govori da vlada veliki interes po školama. Festival cumartesi günü akşam oyunla beraber sona erecek. Akşam 7'de Narodno pozorište'de oyunumuz olacak. Ovaj festival ćemo zatvoriti predstavom koja će biti održana u Narodnom pozorištu u Velikoj sali u subotu 27. februara sa početkom u 19 sati. Hem Bošnakça hem Türkçe olacak bu oyun. Predstava se originalno naravno izvodi na turskom jeziku, ali će se tokom same predstave u pauzama između različitih scena moći čuti i prevod, tako da publika neće biti uskraćena da razumije predstavu. Festival bittikten sonra yaklaşık 650 öğrenci bir tane Karagöz Hacivat figürü bitirmiş olacak ve yaklaşık 100 tane yetişkin kişi deriden Karagöz Hacivat'ı yapıp bitirip evine getirecek. I onako izraženo u brojkama nekakvi rezultati ovog našeg festivala kada se završi, možemo reći da će biti 650 izrađenih lutaka jer planiramo da bude toliko učesnika na našim radionicama. Dakle, 650 djece, omladine i odraslih će imati izrađene lutke koje su sami uradili, koje će izgledati istovjetno kao i lutke koje možete vidjeti na izložbi i koje će te lutke moći ponijeti svojim kućama. Evo dakle, osim festivala, Turski kulturni centar ima dakle još neke projekte, pa evo recite nam nešto više o njima. Ako se ne varam, najpopularniji je kurs turskog jezika. Bu festivalle bağlantılı olarak yazın bir yaz okulu açmayı düşünüyoruz. Buradaki insanlara bu zanaatı, sanatı öğretmek için. Što se tiče naših aktivnosti koje su ipak na određen način vezane za ovaj festival, planiramo na ljeto otvoriti ljetnu şkolu, dakle umjetničkih radionica na kojima ćemo nastaviti ovo što smo započeli tokom festivala. Şimdi bunun dışında. Önümüzdeki Mart ayında Türkiye'den bir Türk sanatçısı gelip Türk müziği düzenleyeceğiz, organize edeceğiz. Dakle, krajem marta mjeseca u okviru festivala Mostarsko proljeće održat će se koncert. Mart ayında Türkçe seçen çocuklar için futbol ve voleybol turnuvaları organize ettik. Onlar başlayacak. Također u martu mjesecu započinju i takmičenja koja su u našem centru već tradicionalna takmičenja djece koja uče turski jezik kao drugi izborni strani jezik u svojim školama. Yunus Emre'nin hayatıyla alakalı bir tiyatro oyunu oynanacak Mayıs ayında. U mjesecu maju bit će napravljena i odigrana jedna predstava o životu i dijelu Yunus Emre'a, po kojem je naš institut dobio ime. Haziran ayındaki Mostar Bahar Festivali'ne yine bir Türk sanatçımız gelecek. Evet. Haziranda. A u junu mjesecu također će nas posjetiti jedan umjetnik turskog porijekla koji će održati koncert. Şimdi şu Türkçe kurslar ile ilgili bir şey söyleyebilir misiniz? Özellikle onu sordular. Türkçe kurslarımızda şu an 60 kişi var. Yeni binamıza geçtikten sonra daha çok öğrenci alabileceğiz. Çünkü yerimiz kısıtlı ama talep çok. Što se tiče naših kurseva turskog jezika, mi svake godine najmanje 2 puta, znači uglavnom u septembru i u januaru mjesecu objavimo konkurs za prijavljivanje. Dakle, najmanje 2 puta godišnje objavljujemo konkurs za upis na kurs turskog jezika. Uvijek se može početi od početka ili nastaviti na neki nivo koji nastavlja dalje. Imamo u ovome trenutku 60 učenika u našem centru, s tim što je trenutno
Naša najveća poteškoća što imamo jednu učionicu, dakle dok ne pređemo u slovnije i veće prostorije, taj broj učenika i ne može biti veći. Mi uskoro planiramo preći u nove prostorije u zgradu nekadašnje medrese u ulici Maršala Tita 162 pored Starog mosta i sa prelaskom u te nove velike prostorije nadamo se da će broj naših učenika biti mnogo veći zato što vlada veliko interesovanje i za kurseve. Konjiç'te Türkçe kursumuz Eylül ayından beri devam ediyor. Orada da 20 tane öğrencimiz var. Također u Konjicu, evo već drugu godinu zaredom, prošle godine i u Jablanici. Otvorili smo kurseve turskog jezika. U Konjicu imamo također 20 učenika, što je za jednu malu sredinu poput Konjica popriličan broj. Türkçe ile bağlantılı olarak Mostar'daki birçok okul bu dönem içerisinde Türkiye'de kardeş okul protokolü imzaladılar. Bu senede yaklaşık 150-200 öğrenci Türkiye'ye bir haftalık gezi düzenleyeceğiz. Veliki broj osnovnih škola je potpisalo ove godine protokol o saradnji i zahvaljujući obratimljenju sa turškim školama i zahvaljujući tome vrlo često, a planiramo naravno i u ovoj godini nastaviti s tom praksom, šaljemo predstavnike nastavnog kadra i učenika u Tursku na razne razmjene, na putovanja, izlete, ekskurzije. Svakako da ćemo i dalje pratiti rad vašeg centra. Ja vam se želim zahvaliti na ovom gostovanju i želim vam mnogo uspjeha u budućem radu. Biz ilgi gösterdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Mostar TV ekibini atölye çalışmasına bekliyoruz. Dakle, zahvaljujem se gospodin Yunus Dilber, vama još jednom što ste ga pozvali, što ste pokazali interes za naše aktivnosti i pozivam vas eto da dođete na radionice. Onların da bir Karagöz Hacivatı olabilir yani. Dakle, možete i vi napraviti sam sebi jednog Karadžoza i Hadživata, odnosno lutku, postati stručnjak za to. Mi vas očekujemo. Hvala vam puno još jednom. Hvala vam isto. Tako.